Sada na svetsko prvenstvo u Beč. Naši plesači na prvenstvu postigli su do sada najveći uspeh. Plesna grupa Aurora plasirala se u polufinale i osvojila je 8. mesto. I sinoć tokom poluvremena košarkaške utakmice Crvena zvezda Bamberg gledalci su i sami mogli da se uvere u kvalitet naših plesača. Ovako se predstavila plesna grupa Aurora na poluvremenu košarkaške utakmice Zvezda Bamberg. Pre nekoliko dana vratili su se sa svetskog prvenstva u latinoameričkom plesu, gde su u kategoriji formacije osvojili 8. mesto. Ja sam prezadovoljan, stvarno smo mnogo uložili truda i energije i emocije u sve to i drago mi je da se vratila, drago mi je zbog mene, zbog celog kluba, zbog svih i 16 ljudi koji igraju i cele te ekipe i ideje koje postoji oko njih. I ovaj uspeh nam znači mnogo, pošto se mi već 5 godina borimo da uđemo u polufinale i 8. mesto je nešto što nisam mogli ni da sanjamo. To smo sanjali već, evo sanjamo već 5 godina, to polufinale, znači nismo verovali, jednostavno, znači bili smo oduševljeni, znači bile su tu i suze i znači jednostavno, znači bili smo u euforiji, bilo je fenomenalno. A ovako je bilo na svetskom prvenstvu u Beču. Takmičila su se 22 tima iz 13 zemalja. Konkurencija je bila jaka i njihov uspeh je do sada najveći u istoriji sportskog plesa u Srbiji.